Ikibazo cy'uburaya bukururwa n'ubusinzi ngo ni kimwe mu bibangamira abaturage muri centre ya Kitabura mu kagari ka Buramira umurenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze kuko ngo kigenda gifatira intera bigahungabanya ituze n'umutekano w'abaturage. Uburaya hano burakataje ukuntu bimeze, abakobwa bari gukondesha amazu, bamara gukondesha amazu bagashaka abasore bakaza barabasanga noneho ariko bamwe bari kubyara ari bato, urumva bari kubyara ari batoya cyane batari bageza ku myaka 18. Uburaya buraturangamiye cyane. Babangamiye gute? Umumva bari nta mutekano guhari. Urumvisha nta mutekano guhari. Uko ndugiteye rero buri mugabo wese ufite n'umugore araza hano ku mugore bati akabona umugore ufite umugabo akaba yamuzana bakicarana ku byo baza gusambana. Icyo ngicyo ni cyo ikibazo cy'uburaya kirabangamiye cyane. Hano hari amazu acumikiye indaya, bari kujya mu nzoga, bamara kujya mu nzoga umugabo yagera hano nawe akajyana nawe n'umugabo uri kumwe n'umugore wundi, yama kuyenzora yajya kuyandaya yakwirwana nayo akagera mu rugo nawe agateza induru. Nibyo uriya musaza yavuze, hari abantu nk'umukobwa afite imyaka 16 arabyabyariye iwabo, abonye ko wenda hari ikiri kumubangamira akagenda akaje gukodesha wenyine. Ikibazo cy'uburaya cyo kirahari cyane ubwo kuba hari igihe umuntu uwari wese mbese umukobwa ugasanga yaje ku muhanda kibera mu buraya ngutwo, uwari wese abonye yamugura akayoga ugasanga ni ikibazo cy'umuraro bihari n'uburaya n'ubusinzi nyine muri santere. Uretse kubangamira ituze n'umutekano w'abaturage ngo iki kibazo cy'uburaya kinakurura umwibyane n'amakimbirane mu miryango, ndetse ngo rimwe na rimwe hakavamo impfu za hato na hato. Aha akaba ariho abaturage bahera basaba inzego z'ubuyobozi gushyira imbaraga mu gukumira ubwo buraya, ariko cyane ubusinzi kuko ngarwo nyirabayazana. Jezo tugomba gukoresha no gushama imbaraga tukabashakisha uwitwa indaya idafite umugabo, isaha yagera agahita ataha, saa 10 akaba yageze mu rugo kugera saa 5 ntabwo tubishaka mu santere. Twebwe turasaba ubuyobozi buze budufasha bwakora iki ubuyobozi ni ugushiramo ingufu. Cyagombye guhagurukirwa ikibazo cy'inuza cy'uburaya. Impamvu bibangamira abaturage, murabona umwaka ushize hari umusaza wishwe hejuru y'uburaya. Nyirari igihe umugabo agenda agatwara n'utwawe twose agatumara agara kuja kuduhereza izo ndaya, ubundi none nimba dufitanye nk'abana 3 akagenda nk'umutungo rwose akawumara, none wowe wabyihanganira uri umugore? Ahubwo abantu bagiye baranywa, bamara kunywa bagahita besi leta ikagamba ngo nibaze bagabanya amasaha yo gupima saa 4 saa 5 bagakinga neza. Hari cyo kibazo cy'uburaya cyagabanyuka. Ku ruhande rw'inzego z'ubuyobozi turacyategereje kumva icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Kimonyi buvuga kuri iki kibazo, kuko ku murongo wa telefone twavugishije umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Bwana Kabera Canisius akatubwira ko ari mu nama. Abatuye muri aka gace baravuga ko kugira ngo ubwo buraya bube bwacika muri iyi santere ya Kitabura y'umurenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze, ngo ikibanza ari gukumira ubusinzi buterwa n'inzoga zimwe na zimwe ziba zitujuje ubuziranenge, kuko usanga benshi mu bazinyoye zibatesha umutwe maze bakishora mu ngeso mbi zirimo n'uburaya. Gaston Nirembere, BTN TV.